واجعل سواء وبذلك فداءه من النيران واجعل سواء وبذلك فداءه من النيران يا ربنا تقبل منا يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل سواء وبذلك فداءه من النيران واجعل سواء وبذلك فداءه من النيران ويتوها الكوبنة لما نبأ القرآن كما بشاء ويتوها الكوبنة لما نبأ القرآن كما بشاء يكجل فلا يملك كسلام بوسان أكل ركا يكجل فلا يملك كسلام بوسان أكل ركا يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل سواء وبذلك فداءه من النيران واجعل سواء وبذلك فداءه من النيران نور تلد الأمم يلك كمال كل ساك نور تلد الأمم يلك كمال كل ساك لو سنة قبر بذلها رحمن دما الجندل لو سنة قبر بذلها رحمن دما دلم قبرنا يا ربنا تقبل منا
barang pinjaman siat kegebi nyawang bertanya di dalam badan barang pinjaman siat Tuhan bi otra baawate kegucap pulang nyawang badan Tuhan putri di otra baawate kegucap pulang nyawang badan hanjiran sakri bila Israel bertarik nyawa agar menghilang bertemu rasa bila Israel bertarik nyawa agar menghilang bertemu rasa makhluk Tuhan asai menyawang hanjut hankelang otoba masa makhluk Tuhan asai menyawang hanjut hankelang otoba masa oleh sebabnya agama imam jaga yang limam otroku tiga oleh karenanya agama imam jaga yang limam tip-tip tiga bidhana guna gegap tatanom medan yang limam dan sempurna hana bidguna gegap tatanom medan yang limam belum tan sempurna bila Israel bertarik nyawa agar menghilang bertemu rasa bila Israel bertarik nyawa agar menghilang bertemu rasa makhluk Tuhan asai menyawang hanjut hankelang otoba masa makhluk Tuhan asai menyawang hanjut hankelang otoba masa karena lampu singa bertanya wate yang limang pun ada kerja karena lampu singa bertanya pukul yang limang nata kerja hajat tak jauh dengan mengenang anggota limang sabi bicara hajat tak jauh dengan mengenang jaran limang pingkun bicara
dari bulan Fon hingga keluar bulan kedua golong mentuntai bulan yang kena barokah nyata bulan